دنگ کردستانیه. جنابندان و چند رادیو دنگ گلدن باش کدارن هجه ایرو 17 جوت مه 2025 اینی لبروکسل ساس زلامه 14 امنو چند نوا روزه ده پیشکش بکن دست بکچن سرنو چین ما HPG حشگرلین آزادی کردستان ببیر آنی بیرویا حقوقی سیاسی تکیلاری هدیتنا بری براپوره دا خویانی اکتا مازلوم عبدی جاجان سانوچیان آمریکی آپر آخوی و آگاهین گیرینگ پاروکر سرفرماندار گشتی حسیان حتی کشتن دوباره دنباش کدارین هجم دست به برفریان و چین خودکن نوین در آگهان دونو چپمنی HPG حشگرلین آزادی کردستانه یه سال 2017 هان برزداری ببیر آنی نوین در آگاندن و چپمنی HPG به داخیانیه که 8 شهید تکوشین آزادی کردستان ببیرانین ده داخیانی ده وحاته گوتن هفرین مزاگروس پلنگ ایرش هجار سکوان تکوشین مروان و زمانی به عشق آزادی برای خودان چین کردستانه به ایدئولوژی پکه که خوشنو و افراندن ده نوا تکوشینی ده به رولین به هم پارابون و بون میلیتان ناپویین فدایی لدیجی ایرشین خرکرنه خواکرن مرتال و سال 2017 آن لهره مامتینا گیشتن شهادته هبونا خواه جبو آزادی ریبر اپو و گل کرد فدا کرن سوز دادن که و مشوان ریبرتی و کردستان آزاد به سرکتن ایتاجی دار بکن جمالباتن هفرین خواهین شهید و تواهی والد فارزین کردستان را سرساقیت خوازن ناسنامه این شهیدان وحانه محیطین کایا به ناسناف زاگروس جیلو ناو دایک جاهیده ناو باف سلاتین لآمد اجدایک بویه 25 گلان 2017 لمتینا شهید بو نجمتین یاشار بناسناف پلنگ جان جولمرگ ناو دایک مصری ناو باف حسین لجولمرگ اجدایک بویه ده 25 گلان 2017 لمتینا شهید بو احمد آبی بناسناف ایرش فراشین ناو دایک شادیه ناو باف چولی لوانه اجدایک بویه 25 گلان 2017 لمتینا شهید بو ارکان حاکیر بناسناف هجار زنار ناو دایک متبر ناو باف محایتین لوانه اجدایک بویه 25 گلان 2017 لمتینا شهید بو رجب تانش بناسناف سکوان زاگروس ناو دایک نورگل ناو باف جعفر لوانه اجدایک بویه 25 گلان 2017 لمتینا شهید بو یلدز یلماز بناسناف تکوشین جودی ناو دایک زینب ناو باف محمد لشرنق اجدایک بویه 31 گلان 2017 لمتینا شهید بو تاجتین بایدر بناسناف مروان هیوی ناو دایک ساجیده ناو باف نسیم لموشش دایک بویه ده 16 گلان 2017 لمتینا شهید بو ökkeş akbalık binasnaf zemani suruç navê dayîkê xanim navê bav Mehmet li Rihayê ji dayîk bûye di 16 gulana 2017 li Metîna şehîd bû. بیروی حقوقی سه سالی تکیلاری هفدیتنا بره به راپوره داخوی انیکتا اف هفدیتن ده 13 جود ماه 2025 آنده لی ایمرالی بره بر اپو گرتین ره پیکات پاریزرین ره بر راپور آگهانن که ده هفدیتنه ده روشا حقوقی برز اوجالان ده چارچوه بریارا مافی هیویه یا دادگاه مافی مروان آوروپای ده بو یک جمجار سرکه و گرینگ انیقاشه برز اوجالان ده شانکر که پیوانا هیویه گلکه گرینگ و اساسیه پیوانا هیویه گاوکه کو دوی دولت باویجه او یک مسئله که کو باندوره لهزار امروی دیگه به چه رنگی دنرخینه بنرخینه دوی او یک بیرا کرن جالی حقوقی و دوی او بیکرن پولیتیقا جی عداله جی و فرز دیگه ری براپوت هفدیتنه ده دیار کر کل سربانگا اشتو جواکا دموکراتیکا 27 سبات باوری و مذهب همو دوی کاربن برنگه که آزاد خو ifade بکن هر وا هرکس خودی وی مافیه کو نتوی خو ifade بکه
û birengekî azad bijî. Divê Kurd birengekî yekbûyê li nava hukukê de cih bigirin aştiya esasî ew bixwe ye. Hukuka Kurdan heta niha tune hatiye hesibandin li dervê hukukê hatine hiştin lê belê divê êdî hukuka entegrasyona demokratîk bê avakirin jiyan dema ku azad be bi watê ye. Min berê jî gotibû ey jiyan ya ez ê te birengekî azad bijim ya jî ez ê te qet nehatiye jîn bihesibînim. Pîvana min a jiyanê ev e, duruşma min ev e. Rêbera Puanî ziman ku ew karên jînolojiyê ji nêz ve dişopîne gelek hêja dibîne û silavên xwe yên têbe ji jinan hemûyan û ji girtiyên li girtîgehan reşan. Kesên ku dixwazin wî fêm bikin ve xwend ku vê pêvajoya aştî û civaka demokratîk Kurd bikin û tevlî pêvajiyê bibin. Her wa diyar kir ku karê ji bo azadiyê ji aliyê pêş birin û bi cîhanina pêvajiyê ve girîng e. Foruma avê ya Mezopotamyayê li Amedê dest bi kir. Foruma avê ya Mezopotamyayê bi tevlîbûna şaredariya Amedê kampanya xwe derketina li Dicleyê Timop komelên ekolojiyê ya Wan û Mêrdînê rêxistinê hawîrdorê yên ji Iraq û Sûriyê dest bi kir û wê sê rojan dewam bike. Piştî rêzgirtinê Fatih Şahîn bi xêrhatin da beşdaran û got forum ve bala xwe bide ser têkçûnên ekolojîk yên Dicle, Fırat û Golawanê. Piştî hevşaredarê Amedê duan hatûn axivê got av hîna weke çekeke tê bikaranîn av çeknîne. Qada destpêkê ya Mirovanî Mezopotamyayê û her dem bûye kelaha kedê. Îro jê av bi vê rolê radibe. Hevseroka giştiya DPP Çîdem Kılıçkûn û çarjî axivê got divê em xwedî li xweza û çavkaniyên xwe yên avê derbikevin. Eger em dest bidin hev û li ber xwe bidin em divê baweriyê dere ku em ê karibin xweza û çavkaniyên xwe yên avê rizgar bikin. Piştre endamê tevgera ekolojiya Mezopotamyayê Derya Akyol axivê got pêşeroja Mirovaniyê tenê bi ahengiya bi xwezayê û parastina çavkaniyên avê dibe. Hate diyarkirin ku rûniştina duyemê ji çepebeniyê re girtî dewam dike. Banga tevlîbûna meşa birêberê azadiyê re berbijiyana azad ve hatkirin. Platforma ciwanên welatparê ji bo azadiya fîzîkî ya Rêberapo û hejdehê Cotmeh li Amedê meşek li dar bixe. Meşa li Amedê de saat 17 de li ser pira Alî Pinar a navçeya Rêzanê dest pê bike û heta birca ben û sen a navçeya Sûrê bidome. Piştî daxuyaniyê de heta serê sibehê nöbeta azadiyê weregirtin. Ji bo tevlîbûna meşê di serî de İstanbul ji gelek bajarên Tirkiye û Kurdistanê ciwan de bi girseyî beşdarî meşê bibin. Endama piştevaniya ciwanên azad a Dicleyê Medya Aslan derbarê meşê de ji ajansa jî nûsre axivî. Medya Aslan got azadiya Rêberapo ne tenê azadiya têkakesiye ew di heman demê de bengeha wekeviya gelan lê gerîna çareseriyek demokratîk û adaletê ye. Ji ber vê yekê armanca meşa me daxwaza azadiyê ye. Azadiya Rêberapo bengeha çareseriyeke demokratîk û mayînde ya pirsgirêka Kurd e. Di dawiyê de Medya Aslan vê bangê li ciwanan kir. Ji paşerojek azad di hejdehê Cotmehê de em ê ji pira Alî Pinarê ber bi Sûran ve bimeşin. Em hemû gelê xwe yê welatparêz bi taybet ciwanan ve dixwînin ku beşdarî meşa ji bo azadiya fîzîkî ya rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan bibin. Beriya çendekî ji fermandara Qesedê û YPJ şandek çû Şamê û bir raydarên hikûmeta demkîrê civiyan. Fermandara giştiyê Qesedê Mazlûm Abdî derbarê naveroka hevdîtînê de ji ajansa Apere axivî. Abdî diyar kir ku wan bi Şamê re di prensîbê de li hev kirine. Fermandarê giştiyê Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Abdî ji ajansa nûçeya na Amerîkî AP Associated Press re axivî. Mazlûm Abdî destnîşan kir ku piştî danûstandinên bi hikûmeta demkî ya Şamê re her du alî di prensîbê de li hev kirine. Abdî got 10,000 şervanên me û hêzên evlekariya navxwayî hene. Ev hêz wê neweke komeke piçûk li gorî qaîdeyên Wezareta Parastinê wê weke yekîneyên leşkerî tevlî artêşa neteweyî bibin. Fermandarê Qesedê diyar kir ku komîteyeke hevpar bi rêveberiya demkî ya Şamê re hatiye avakirin. Ev komîte wê bi Wezîrê Parastinê û karbidestên leşkeriyên paya bilind re bixebite.
مظلوم ابدیانی زمان کو اف کمیته و بنگین حقوقی اداری و لشکریین یک بونه دیار بکه. شهروان و فرماندارین قصده و ده ارتش وزارت پاراستنه ده ارکین پایه بلند ور بگرن. آرمانجا قصده لسر بنگها یکتیا والد ریوبریه که نه نافندیه. ام دناوا سوریه یک گرتی ده پاروکرنه ده سلات دنافبرا نافند و پارزگهانده ده پاریزن. او نه جدا بونه مدل که ریوبریه که عادل و دموکراتیکه. لگوری پیمانه همو سازین سیویل آبوری و لشکریین باکور و رجرات سوریه و انتگری آوایی نافندی یا شامه ببن. فرماندار قصد مظلوم ابدی درباره هلبستا ترکیه یا لهمبری و پیواجوی ده گوت اگر سوریه دناف خود لحو بکن تهنجت جه ترکیه را نامینه که دستوردانه بکه. ام دبینین که انقره دوان دمین داویده دوی مشارده نرم بوینه که نشانده ده. جالی دن و اندام فرمانداریا یه پشه روحلات افرینشی درباره مشارده جه روزنامه özgür politika عراق فی. روحلات افرین گوت قصد و یه پشه دکارن جبو ارتشا سوریه ببن مدل و افنر خواندن کرد. لشامه چارچوبه اکا و هاتنی خاش کرن که قصد و یه پشه ببن بشک جه ارتشا گشتی. لحرم خواه ببینن هزا خواه بپارزن و پاراستن حرم بدومینن. پیشنیارم اوه که قصده نه راست تبری ارتشا سوریه ببه. لجبو ارتشا سوریه ببه مدل. ده ارتشا سوریه یا نهاده کومن به دیسیپلین و نلگوری حقوق تفدیگرن هنه. لباله قصده و یه پجه هزین پروردکری خودی تجربه و به دیسیپلینن. او هر دو هز دکارن لسرانسر سوریه مدل که آوا بکن و ده ابرکاریا ولیت رولک گرینگ بلیزن. قصده به مالباتین شیدان و خلک دیرا زور جویا جوین ناوندا چانده یا باجارو که کسرا به دقیقه رزگرتنه دست بکر ده جوین ده نونه رنجدستا مجلسین خوچهی کومین اندامن مثل مالباتین شیدان و خلک کانتورا دیرا زوره آماده بون ده دست بکر جوین ده پیشته چون سیاسی نهرم هاتنه قش کردن دورش فرماندار قصده باز بخیر هاتنه بشتران کر و بالکشان سر پیشته چون سیاسی نهرمه اندام رهبر یکیتیا شهرداری کانتورا دیرا زوره محمود بوتم جگود اولی گوری در فتن هی وان پرسکرکان چاری سر بکن و بالک شانسر گرینگیا بشتار کرنا جواکا خوچهی ل نخشر کرنا خباتن لپاجارو کده. جن به هیرسن ام جبرو جن کابایش لورن پشتی کو شوپین دنایل سر دو بشین جدا ین لسر بدن روجن کابایش درکتن چالاکی و پروتستو اندس بکرن دوام دکه خوندکارو ولاتی تevli چالاکین رهای بون جاجانسان فراقبین نو بهار اقبال دیار کر کو ایرو تشتن هاتره سر روجین دبه کو سبب سر مجی دبه تکوشینا جبو روجین بدومه ام ایرو بک خوندکارین زانگی هیج بو پشکری هاتن گلهب ام بانک تکن دبه تو کس بدن نمینه زهره آلان بایجی گوت من ترجیح خواه جبو وانه کر بو پشتی بویر روجین باوی من نخواست بچوانه اجیج بو روجین لورم ده تسا دنایی ده مینا کندو میران هاتنه تثبیت کرن دبه او ظلام ورن اشکره کرن ceza kirin. Hevi beşeranji gut geldi dici peydengen birena rojin kabayış ve hersen jiyana xwendekaran ne dibin ewlekariye de u em bi hersin sujdar kine bila eşkere bikin u ceza bikin. Berçem duan ji gut em dev ji adalete bernadin. Emine yaşarcı dazanin ku mer di kujin devlet di Parizin u banga tekuşine kir. Firdevs acarji anizma ku tevi salek sar buyere derbas buye hina gumanbar nahatine girtin u gut eme tekuşine xwele her deri bidominin. Emine çiftçici des şakir ku evlidici pergala adalete ve hersini gut ev saleke kujerin rojine nahatine ditin em adalete u encameke dixwazin bila kujer ben eşkere kirin u ceza kirin. گر گاوه ناویجن امه چوا به پیواجی باور بکن دایکا گرتیه نخوش جوان بولتان نازمه بولتان تکیلدار روشا کوری خوی نخوش ده آخوی بولتان دا خفتنا خود بالکشان سروان خالان دادگه هما فمروان آوروپای دبمه جبو دارزاندنا کوری من جوان یا عادیل ده 12 سباتا 2019 ده ترکیه محکوم کرد لتشتک نکرد ده پیواجی آشتی و جواکا دموکراتیک ده تو گاو ناویتن میمار Pevajoye Brez Abdullah Öcalan'a
دوی وره بردان اگر او آزاد دبه و آشتی چوا بیگ وره او نپیکانه نازبه بولتان گوت گو تندرستی کوری و جوان یلی گرتگی ها بولیه نباشه او وها بداوی کرد از جی نخوشم و 8 سالن از نکارم کوری خو ببینم از به حسرتا کوری خو ما او دولت او دسلاتاریا ترکیه جی بو پیکارین آشتی تو باوری ناده تو کسی لی اما حتی داویه تیب کشن بردارا گرتیا 30 سالان جارا سیمین هاته تعلق کرن بردارا گرتیا سیاسی آردیل چمچه بریان هادو جاران هات هر جارجی به 6 ماه هات بو تعلق کرن به هنجتا تکیلیا خویا برخستن ر دوام دکه بردانا آردل چشمه جاری دسته چاودری و اداره گرتگی و جارا سیمین بو 6 ماه هات تعلق کرن لگوری آگاهیان بردانا نورجان اصلا او گرتیه کدن آجن آل همان گرتگی به همان هنجته هات تعلق کرن لکلکا وان خباتان دنوا گلده نراحتیه که و قلا بویکوت تکرن خلک نافچه سی صادق در حقی هلبجارتن و پروپاگاندا پارتیان ده نیرین خوانین زمان بختیار محمد بیجه پارتی اوقات ببرجواندی خو و مجولن نیرین و داخواز انگل پاشکو دکن خالد حما امینجی هلبجارتن دمن بوری ببیر دخود بیجه سوزتین داین نایم بجیهانی سەرقاڵن بە کڕین و فرۆشتن و مامەڵەکردن بە ژیانی خەڵکەوە لە پێنا و مەسلحەت و بەرژەوەندی حیزبی و شەخسی خۆیانە ئەوەندە گرنگی بەوە نادەن ئایا ژیانی خەڵک تا چەند ڕاقیە تا چەند ئاسی گوزاران بەرزەکەنەوە تا چەند بابەتە نەتەوەی نیشتیمانەکان پرسی خاک پشتی بەشی زمان کولتور ئەمانە بەشێکن کردراون لە حیزبانە لەلایەن وڵاتانی دەوروبەرە وەکو بڤەیەک چەندین پرسیینەتەوەیمان هەیە بۆ نمونە ئەجا هەڵبژاردن بۆ ئەوەیە بەڕاستی بزانین کام حیزب بەڵێنی داوە و بەڵێنەکانی خۆی جێبەجێ کردووە و تاقی کراوە هەرێ مەگاوە کوا لەکوێ وعدەکانە لەکوێ پێ ئەو پیاوەیە سەحەبی وعدی خۆی بێ لەسەر قسەی خۆی سوور بێ ئەو وعدە من کە وعدم بەتەوە ئەبێ کەوتم سەعادیەک یەم بۆ لا دەبێت نەبێ بێ کوردە دەقە بێمە لای تۆ نەک ساڵێ دوایەوە بم چاو بە دۆگەڵا کاک فڵان کەس بۆم برێنەکە یان وا نەبوویان ئەمە بوو کاکە ئەمە کەی ئەمە چاو خۆڵکنی چاو خەڵکە کاکە ئەمە کەی وعدە کەی ژینە خەڵکیان وەڵای بردویناتۆ بۆ نەوەیەک و نەوەتۆ هەمی دوورە لە ڕاستیوە هەمی دوورە لە ڕاستیوە وەڵڵاهی زەلامە خۆم سەحەبی سێ شەیدم وەڵڵاهی حتى سلامي نات بقول كاكا تطور دعوة كالي شيء ما بس شيء شو شيء كاكا مثل حكمة بوجه حكمة يعني شيء سرفرماندار گشتی حسین هاته کشتن کوما حسین ایرو بداخویانه که اشکره کرن کو سرفرماندار گشتی کوما حسین محمد عبدالکریم الخماری هاته کشتن و ام تولا فرماندار خوش اسرائیل هلین وزیر پاراستن اسرائیل کاز بریان ها راگهاند بکو الخماری ننها ده ایریش حزیران 2025 ده یالدیجی جیوینا لشکری یال سناده هاته کشتن Hamas ایرو تکیلداری رادسکرنا جنازین دستین وانده دا خویانک نویسکیدان و گوتن املی گوری آگربستی تفبیگرن دا خویانی Hamas ده و هاته گوتن ام لگوری پیمانا آگربستی تفبیگرن و ام جنازین دنجی رادس بکن لی هر درن کتنه که دوگراندن جنازیان دا به تواهیدی که ورسرمل دستلاتداریا نتانیاهو جبرگو اوره لبر دابنکرنا چافکانی پیوستی گره و آستنگ دکه اسرائیلی حماس توانبار کرو گود حماس پیمان آگربسته او رادسکرنا گرتیان آستنگ دکه حماس 20 گرتین ساخ لهمبری بردانا نزدیکی 2000 گرتین فلسطینی بردانه لیج 28 گرتیان نه جنازه تنه رادسکرنه دستلاتداری حماس پلاتفورما گرتی و انداهیان خوست کو حماس 19 جنازه اندنج رادس بکه اگر نه که به سبب کو قناغین دن یم پیمانه درنگ بخم وزیر پاراستن اسرائیل کازجی دو گف خوار کو اگر حماس لگوری پیمانه تv نگره او به هفکاری امریکا جاری گدن ایریشی غزای بکن
Êrişên İsraîlê yên li ser Lübnanê jî dewam dike. Kesek hat kuştin, heft kes birîndar bûn. Ajansa NTV ya Lübnanê anene ragihand ku balafirên şerên İsraîlê du bi şev bi kêmanî 15 caran êrişî başûrê Lübnanê kiriye. Di encamê de kesek hatiye kuştin, heft kes jî birîndar bû. Hat ragihandin ku artêşa İsraîlê li ser sînorê başûr bombebaran kiriye. Ev yek bû sedema tirsekî mezin jî. Belê godan jemen û çênî û pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.